Evo tu je Stefan Babović, porazgovarat ćemo sa Stefanom. Stefane, čestitke, da čujemo i tvoje utiske po završetku utakmice. Hoću prvo da kažem, ono što smo držali u sebi i ja i igrači, ovo je velika pobjeda za Partizan, a ovu pobjedu posvećujemo svim Srbima iz Krajine, koji su naša braća, sestre i sve ono sveto što predstavlja srpski narod i mi ih volimo, iz njih smo iznastradali, iz njihove porodice i ova pobjeda apsolutno ide njima i to je bila naša dodatna motivacija da neki koji slave kao neki srećan dan, za nas je to najgori dan možda u srpskoj istoriji. Ja hoću da samo kažem da se sa svim tim porodicama saosjećamo i da smo igrali danas za njih. Smrači se, rođena goro, i na sve naše pute pošalji sinove svoje, pošalji vukove ljute, osveti moje noge izranjene i jutra gladna rasplakana i ruke modre i smrznute. Zagrmi, tata, iz velikog topa, pomlati tuđe gadove, zabubnjaj, braco, mitraljezom, mrtva te sestra zove.